بسم الله الرحمن الرحيم. احذر نكاح 5. 5 türlü ayalga nekelешүүдөн сактануу керек. النانة Annana, حنانة jana hannana, داقة haddaqa, راقة barraqa, وشداقة. jana shaddaqa. النانة يعني Annana كثيرة الأنين والشكوى. al eч нерсеге разы болбогон көп налыган ayal. لا ترضى بشيء Аны eч нерсе таң калтыра албайт. ولا يعجبها شيء Жана бул ayal жолдош менен ولا تكاد жакшы تكون тынчтыкта жашай албайт. مرتاحة مع زوجها. هذه لا تطيق Мындай ayal менен жашоо жакшы болбойт. منذ أن Үйгө يدخل киргенден الزوج баштап إلى чыкканга أن чейин ينام إلى أن нааразы болуп, يخرج وهو تحت الأنين. налыганы налган. وحنانة قالوا هي التي تحن جنا إلى حنانة زوج آخر Башка эркекке тартылган على ayal. زوجها بنفسها وتذكره Ал өзүнүн دائما күйөөсүнөн والذي жогору көрүп, أوقعني فيك. мен مثلي кайдан يقول сага туш لمثلك. болуп калдым экен. أنا مثلي أقول لكذا. أنا Мага مثلي окшогон يقول ayal لي баланча эркекке татыктуу كذا. эле. Түгүнчө эркекке татыктуу болчу فكلما деп, التفتت إليه жолдошун көргөн сайын قالت حظي تعيس. менин багым жок экен деп өзүн وإلا өзү көтөрүп فمثلي يتزوجها من يكون милдет كذا кыла وكذا. берет. وأما الحداقة Ал эми хаддака قالوا فهي التي ал ар нерсеге көз ترمي артып, بعينها إلى ошол كل нерсени شيء алууну каалаган ayal. وترغب في Эгер бир اقتناعه. үйгө барып калса, жолдошуна нааразы болуп жүзү тетири караган إذا абалда келет ذهبت да, إلى بيت جاءت إلى баланчанын زوجها үйүндө мындай مطلوبة нерсе бар الوجه. экен, тигиндей нерсе бар ما экен. شاء الله فلانة Мен болсо عندها байкушмун. وعندها وعندها Менде эч нерсе жок деп وأنا айтат. مسكينة. إذا Эгер ذهبت базарга إلى барып السوق калса, أرادت أن баардык تشتري нерсени كل сатып شيء. алууну каалайт. وأما Андан соң البراقة баррака قالوا فهي ал التي жолдошуна да, تشتغل بنفسها үйүнө да عن көңүл бурбай, زوجها өзү وبيتها. менен эле өзү алек болгон لا ayal. يهمها إلا نفسها. Көздөгөн нерсеси өзү гана, مشتغلة بنفسها وزينتها өзүнүн сулуулугу менен гана وأحوالها алек. الشخصية عن زوجها Башка эч нерсени ойлобойт. وعن بيتها. نستطيع أن نقول ما تسمى Азыркы اليوم тил менен айтканда, الأنانية. өзүнүн жанын ойлогон өзүмчүл ayal. والشداقة هي التي تتشدق بالكلام Жана كثيرا. шаддака чектен чыгып көп сүйлөөчү فهي ayal. كثيرة Бул الكلام унчукпай жүрүшү аз болуп, сүйлөгөн сөзү көп болгон ayal.